invece sono tutte appunto, no? Vai avanti. Bala, bala, mahulu lagi. Kamera apa orang ada mana cari? Ini saya tahu sih kok nanti. Bala, kamera apa? Ada kamera apa nanti? Bala, bukan yang cuma nanti. Aku dicari kamera apa? Ada tusen dolar itu sih. Batu aku orang cari. Ada yang kita punya segala itu. Ada yang kita punya kawan. Ada yang kita punya kawan. Jangan mulai ini itu power rate share dari batu si chavales sono cuenta si fanno con la seconda Ada yang kita punya kawan. Itu yang mana mana tuh? Mana boleh gini tuh? Mana boleh? Ciao dia Ada yang kita punya kawan itu. power rate bisa nih Yang aku paham. Iya. Ini putih gitu. karena leher lah yang Ada yang kita punya kawan itu.
Arab dari saya ada tangan jumpa bolu. Baru sing Arab sore. Arab dari saya dokter. Mana pemalatingan sampai kawan, mana bahulu pemalatin ada sampai kawan mau bikin sekali kispon deh, kawan lagi susah.
Ikaw ito po muna kayo matatari pag siguro bawal ilan na agad. Bueno, el jugo. Này, củ cá này. Kapal sedangkan kesalur, nah boleh sama lagi sedangkan kesalur, ada yang macam jadi itu sudah kalau untuk mana orang itu cari, hari itu sendiri saya sendiri dulu. Ya.
Bana, misalnya dengan itu ini sebuah uang. Kepala kita mereka uang. Jadi kita sudah bosan besar nak boleh cari orang kita lagi sini cari konten. Mereka kita dengan kami lari. Lona bana orang lagi kalau ada cari lagi sini untuk boleh cari konten. Bana atau mereka uang. Bana akhirnya kapan orang baru nanti yang Sukisenzo. Bana atameran kakwam aso nesema kasi bana atameran kakwam wakilesu sipara basame sare ronaldo ronaldo za mutani wote hamtu kumaya mungu tema tarti atameran kakwam aso nesema kasi bana Lena na beba ga so le heturile jaaka ka ntse ke bua ka teng hora ya gore motsadi re mmanna ha ya go teng hamtu e ka re kana ko ya bona tao ke bona re mo ntse ka hamtu jalo ba tloso e chaba tsamela ka bona re ta go bona motsadi tsamela ka bona na go ke ya rona jalo ke ile sebaka tsamela ka bona ba tloso
batho beso ke se di butswe setšhaba tsamaelang ka kwano re tabolela motsadi tsamaelang ka kwano batho beso tsamaelang ka kwano batho beso rona bana ba mo lapeng ipaakanyetseng nako ya borataro a re tlabe re tsaya maarona go mona gante ha ke ile sesupano sa me sa setana sepe gore ke le tsala le kesi tsamaelang ka kwano batho beso re tee go laela motsadi ha ke tswetse le kesi ke tabe ke le tswetse o tabe o tlhodilwe ke tsholo ke setse ka metsotso e le 30 gore lekesi le be le tswalwa ba re tsamaile ka kwa le batho beso re fe go laela motsadi tsamaelang ka kwano batho beso lekesi le santse le butswe a re teng ka kwano go tla go lebelela motsadi o tla go laela mma rona ke setse ka metsotso e le 25 gore lekesi le be le tswalwa lona bana ha le leng teng ipaakanyeng ka bohebo ke lona ba le tsayang motsadi mo ntlong go mmaya gante baruti le lona le be le ipaakanya ha le leng teng ke lona tsela le boammaaruri baruti
Dana nama lagi katanya itu bersama Maruna itu hantu pemahan itu Dana hari katanya itu bersama Maruna देखिए सीधे साइड से ये दूसरा टुकड़ा Family da quando la pone perché si sente luce e sente le male sebapa sente quando ciò e ma sono amabili sono le chiesi sente quando ciò e ma sono amabili poi il buona cognavo la taro ma tetapi ketika le chiesi già le salahante baru ini tarik ke topa tu sekarang pun tarik ke semua dengan itu
Legasi kesatuan dan berkaitan kesatuan menyerta orang dalam masalah. Legasi kesatuan kesatuan menyerta orang dalam masalah. Seperti kami juga harus masukkan dari kepala legasi. Orang tanah emang katakan. Tadi menawar saya masanya terbantu sama pemerintah baru.
Please, aratale ni kabwan. Makaisu lenane lagi kabwan ni menjana. Baca masa tiro Hendrik Budawa, Lawrence Kinibi, Mutusi Shima Kinosi, Ono Yamushi, 5 a.m. to 6 a.m. Wotana Tapero Kamaluki, Ogo Wotana, Bachara Kesi, Hochaluki, Ilim Bana, Reverend Kate Bulishoka Buluti, Bonet Mamayana Telam, Marabora Malisi, Oredita M. Dambe, Reverend Gidika Wasura Jamushi, Bali Telete Hana Hakura, Bangladesh Babuino. Audisi, Oka Chawasete Batana Baby Banaro, Baraka Vega, Ayala Sabaka, or Felita Chumahania, Gibuka Soja Musu, Taverita, Baby Banala Eta, Bonet Manala Teran, Batriosino, Bonolo Kupari, Tato Radipolasi, Devohan Harbulo, Habalemo. Nani tahu cera kasih kira kalana, tiro eberen anu garutin, eberen nani baca kisi ko ya kukului, boleh kita main arah dalam, kemudian sebaiknya, kuis man dambil, tiro lebih lihat soal itu, matanya ni musuh, untuk menjadi kita haisi, untuk menjadi sekolah. Tabo Malatiwa, Nuaki Isu, Bagasu, Lenani, Letaventile Cholera, Bachara Kesi, O Magitri, Bone in Embadi Rika, Kokerekina, Moses Apostolic Church, Ilona Aleta Chara, no also Tamatari, Oya, Komoti Mohavo, or Hero, Tiraventana, Ogarudi. Reverend Nale Baba Iba Ditunya Koreku Mabiti Bone Kwa Maina Rantaran Refino Maikano Patience Tibe Sodanbe Pero Ramo Si Pero Dambe Reverend Tanaka Pura Lina Lene Tanka Malur Reverend Na Little Hongolatin Reverend Tanaka Pura Halo Taudi Nesantele bulecho batari wanawe wana hang sana kapanu wote wana na matari nesante kame chocho elementano Tebo mola pen tabere cholo chiki tira halo taudi ko hote india harana isi bile bhatala cho mola pen tabere rela ke sito ora baloi ko hote india tabele mohoge isi osini bagai cho tuane akan nari lagi dia mengkapi wana yogi diri selina laha ha Isi ipakai nyahau dan temu tahu saya karo nyahau. Tadi kenali cuti sudah lenteng haru mata kulen
Go kopiwa gore ditiro tse ke lebagane le tsone tse. Please, di beetswe bana ba ga mmao pelo. Ka tlhompho ba gaetsho botsadi ke a tlhaloganya. Mme ke ne ke kopa gore re suteleng bana ba banyenyane ba tle ba tshware ditiro tseo batsadi. Ke tlabe ke ikobile ke le lemogile. Putlego ya kereke le tsene sentle. Ke ne ke kopa gore batsadi ba le leng ha ke ne ke kopa gore le sutele putlego. Le sutele botsadi mo ntlong ka gore bo dipalo. Ke ne ke kopa gore le ka tsaya ditilo tse di ka kwa ga putlego batsadi ba le. Ke a le kopa le lona ke tlabe ke le tlhompile. Thank you. Baruti a re ipaakanyetse go tsena mo ntlong re baakanyela tarantsha motsadi mo ntlong. Ga ke lebile sesupanako sa leng ke setse ka metsotso e le meraro. Bana tsamaelang ka kwano re tarantshe motsadi mo teng ga ntlo. Bana tsamaelang ka kwano. Re na le difoko a se itse ke kopa gore re se ise mona tsone. Mama ifo a se o tsamaela ka kwano o te go tsaya your property. Please, you are advised to come here and collect your property. Take up one way. Whatever I tell you. Bana. Sandra nasi bawa kecoh, hotel nak apa? Hotel ini kecoh, ini sungai. Hotel itu kami kecoh, ini sungai kawan. Oh, tak boleh nak hotel. Mana?
Ni sante ka ta wala mutadi bana. Ni ala le na bana bale khona go etseretsa go ta gore tsa re ke se mo tu le rona ba ka ne tsa mere ka kwano. Era le ono barang. Ese te kali tuzo ile sume. O tamara kakwano. Bana ipakanya kota kota yang maruna. Mete hal tu koma konte. Aleja pero heba tazilama abane moprimane o let's hubule babuli kama sio jamushi banga haba bua me kita bisa mailala terang dari bakanya hari ini ubulu kile katuro ini mene dua kana me Elija ini mene dua kana Mwenye diwa kuchora kereke mozadi toko jami untu site rabedi kile se haura te class eko pali paka ni hali te mozadi kota hubua kabisa wata mushi wana ile wana han samera kwa rose te kalu chuchu ile na thano kota hora mozadi Bana ari pakanya kota saya dikesi mote hampi Lekesi rasa teri muncul ada terus. Lekesi rasa teri muncul. Karena ini muncul filmnya tamu. Kita ada cara lekesi. Kamera kapuano utaona ya mtadi.
Bale kona watana mara ngani wena to se chaira ko no timen and women celebrity are se na maka ko reta ikira reno ko program ni te ka ko ba sa pana ona le program ya le sati reka sana mo te kamera ngani ba tuwe san terasa te kami cucu ne tham dikesi le san tiri buce Luna bana hari kita cenda kuana kota yang maru nama terhantu, rumah hante, baru tiba di rumah contohan, luna dipakainya, tahu boleh disana, rumah sama terhantu. Pagi. Bale panangota nama marani bila sehatro. Obo secha wari no to men and women. Obo bao secha celebrating the life and legacy of men now na uma kile katuru. Ekabo hita na hatabu. Watasi mana program. Watabo bana Holy life for the Bale panangota nama mo sehatro. Outside the program, ini sahaja. Rupa orang kaku. Aku sejauh orang bocor kajian program, sana halam lagi. Bagai suku satu orang lesman orang yang orang tahu orang yang tadi. Bana sana kapan orang kapan orang mereka sulit sama itu. Umum sama terhantu sama kapan. Ini kan awalnya bana saya berpis aku ini sini ada kan ada kapan Ebuliso ka boletse ba nala ka dipakanya malebo ba balisi ore ditse emgambe ari pakanye dibui ka botsoro jwa moswi ba le tselesa khona go na le sebaka ba mainala tla di pakanye ke bone moemedi wa bana reng o bulukia ka tsoro me Elijah wana moemedi wa bana moemedi wa putro ya kereke Mozali untuk sitere baridi ile se gaula terali prasi ile ni pakanya wa Yesu leo na hali nzuri Saya kami cucu ini menjadi saya kami cucu ini menjadi aku cari lagi sih. Luminosnya
Metizo ini digerakkan down. Wana yokorohan usan tonalit sunu 2 minutes left. 1. Two. Now going to see what it is. Bây giờ nó có nói chơi gì rồi ra chọn. Kita reject pilih baruti kami upah resenya kawan. Mereka kau sampai tadi model hantu. Ararat pede wasadi moli nenjele mata yang pulusor na Yesus Kriste ramu soki warra khole wa khala ngone rakhbaru ne eteselin tawale sati nimudi muaka ya mata watena ko kirra ebe yeng evula hanjeng ren sanmelo mutangana ha bo Jehova rarun seta hante ore rabo terra baba itinga ha khora ba yo bua ka khon ka bo ka ene ki mo kere lo polola diteme taba thoko thaba tyo bua ka melo wonta to mata wote hana ro bole bisa kuisa ko mo tswa tetelo Jehova di buitso terra di kholle sehe o phutholle diteme tsa bone Kriste mo ro modimo rara ko parara pela o hape di pero tso terra tse di ka re kana Jehova o mata o terra modimo a ka rra ga ro ke modimo ya khatala ro pa modimo ya ga o fitana ko tso tsa tren tha gore tsa me kotole mera pela rona ne ra ka le ditso le le matala mphuluso ra Jesu Kriste ke a rapela amen. Kahati lo nyami thada le sura la khora bangi ka ke thari gari thoi ke sepe
Gone jaaka gare le gompieno go Keresete o tla busiwa mo mmeleng wa me le ga e ka nele ka botshelo le ga e ka nele ka loso mme go tshela mo go nna ke Keresete go swa dikgologolo gommo ga re lone leungo la mmele wa tiro yaka ga ke itse se ka se itseng kalang ke mo thutaganong ga le go dilo tse peditse ya itse molekulodi wa me wa tsela le gore la ga le tla me ka tsone senyakile jaana ke tla bona modimo ka ise a mo lefatsheng yo ke tla mmona ka matho a me e seng a o sele Amen. Are leboge modimo go tswala gante go ntshetsa mmele wa ga mme gante mo lebitso la ntate re la borwana ra o le godimo re lebogela thaba ya letsatsi re ra o le godimo ke ba tšhaba ya modimo ba tile ga go mmabo ra ra o le godimo ba se go hatse go se ya botshelo o ba supetse se leng sone rara re go lopila ga ka o ka tla go se ya modimo. Amen. Bagaetsho ke tsa gore ka kokobela ka se sebaka ke bitse tekodiso ka bolwetse ke tabe ke bitsa mme Malebogo Malisi tsamaela ka kwano o reditse Mdambe le wena o ipaakanya ha o leng teng Before
Yo emeng hano ke bidwa Malebogo Malisi ke ngwana wa bobedi wa ga mme o na le nna ka tholo mme ke le ngwana wa bobedi yana gongwe yana tsetse nngwe ke le ene ngwana wa ntha ka gore wa ntha ga sa tlhale teng mo botshelong le wa boraro le wa bone mo go nna le wa bo 5 le wa bo 6 le wa bo 7 jaanong mo go rang gore ke nna ngwana wa ntha mo lelapeng le la ga o na le nna ka tholo. Amen. Ke tlo le gate kuso ka bolwetse ja ga mme mme o na le nna ka tholo o lwetse bathong ba modimo re gola ga a re itse gore enjoy mme ga mo dithabeng tsena a sela mo go tsone ga rona re gola ne ra bolela gore mma rona o ne a thula ke koloi ka bo 72 hale nna ke ne ke di 3 years mme ga ke tla go bolelelo gale ga ke se re mo ke ga tsetse re le bothateng a re mo ga se kae gate mme na a thula ke mme wa lekgowa a na ile go rekela gate go ne go na go nyala ngwana wa ka se se re se gama Jokgolini na nyalano go nkubane ba le tsa marapo gore re ba go khaba ka malao se ba rona ngwana go tsama hale ga se mete hale o go nthekela bolao se kana ra go le tsa marapo ka go thoba le se go mme ga ta thula ke koloi ene ya mohukanyana se khale ya go emela hale ke ene a le kota se ga yone mme o na thubega noka a go bana mo o na o tshela jana na le ba dileng go teng le la thaere ne le mothubine momo da bana ya tswa di lino gape mme re gola re mo ithela le mo dithabeng tse di bothokotota ka ra mo injare mo injoi dela ka gore modimo ke modimo o ne wa mo tshegetsa ha ntse re le puso ga teng la re bona ka ne se re le terina ke yone wa boraro na sa morago na thusa ke yone koloi le ena ga enjoy ya lebel go gote wa emisiwa gore mo ga ka thola a nna le bana mme a ra bonga ka re modimo o nhela bo itseng a bana o ke ka fora nna o supa mme a re godisa hela jalo ka dithabiso ne tseo tsa gago hela ene motsadi yo itirelang ka diatara tla bojalwa mme a re godisa a ntse a tshela ka go sokola ba tsamaya le mme hela jalo ka botsogo bo ba gago ba dithabi mme a ke ntse ke gakologa hala ka bo 85 ke ira from 2 go no go le 25 tsa December go no go le 24 tsa December mme ba re ga ikuti sente ntata mogolo re ka tholona wa ene le moruti wa St Apostolic Church
a go barra go gore a mo direle metsi o ka re ga ikutse sentle a mo direla metsinyana hela a rapella ana go tsana a go ba gore apere motogo le gone wa phalisha a go apela mme a ja gafonyana a beisane instead of a kgwe motogole mme a ba a kgwa madi gore madi na a tswa kae gore tlhagetse jang ga re itse mme a tsewa isa sepateleng a ya go robatsa dibekenyana a tshelwa madi hela a mantsintsi a kgona go tswata mo lapeng ka 86 hala ke bala phone tiri gone mme a seka a tsoga a ya go robatswa mme a tshela hela ka dithabi tseo go ta go tshwara le bo high blood mo go ene a ntse a treatera high blood ya ka mo go ntseng jang e bere ka 22 ka bo June July hale mme a ba sa tsoga ke ne ke le mo di-patents tse di tšhisang ke sa tswa go dira operation mme a roma bana gore ga a tsoga ga ke itse go ke be ke diege ka supologa mo dikobong tse ka thipa e botlhoko e ke lebetse le gore gore ke dira operation tutsa bana ba tla ba kua kua gore mme ga a tsoga ka tsana go mme ka ithera mme a sa tsoga ka botsa re gore ne ga ke re a ke go isa sepateleng a re ema pele ngwanaka re ne ra lala ka bona mme a sa tsoga phakela ka mo isa mo ngakeng ra tsena ga tsore tleliniki ba mo thusa ba re referela ko sekgoma ko mme da tshwateng a tla dira di-test e be ba re bolela gore mme ga majwa a dulela di-test tseo ba tla re bitsa mme ba dira jalo ba re bitsa ga ebile ne setse le pele ga nako ba re bitsa go sekgoma ba tsadi kere dilo tse dingwe tota ga re a tshwanela gore dilo bangwe le tsa gompieno ka botlhoko ga re a bue ra itse gore bangwe ba tla tsaya gore gongwe re ne re bua ka botsogo ba ga marra mme go botlhokwa gore re bue ka gore ra bona gore malwetse a tsere phekele e sele ba ne ba letsa pele ga nako nna ke o nna go tlhakana na mo tsere la re ba go motsamaisa ko go ngakeng kwa mme ga ba bitsa pele ga nako ka ba tshwara ka re busa mme ko bonga ka boditse pele ga nako ba mmata ba mmisa ka pela mme ra tsamaya go bonga ke ba tla ba mme a tsena ba le bodisa mme gore 1 2 ba re utile le mangare le bana ba re ba bitse mme ba re e ba bitse ke bona bongana ke bona ba nko ka rena ra tsena mo ntlong ya bookelo nya ba bo ngaka ba ramogela ka lorato ba re le bodisa ga mme a tsere ka kankere ya mone wa popelo ndi go tseng go ba tsamaya go dira test tse dingwe tse di tseneletseng a ba tsamaya gore a ya gore ba dira ko marina e ba mmela gore ba go dira radiation mo 6 weeks mme ga go a ka ga diragala mo 6 weeks o na tsa 3 weeks a ba busa mme a tla le nna re mmana gore o tsogile hela dithabi ke dithabiela jaaka dithabi di ka tswelela ra tla ra nna le ene hela nna re tsere mo isa bongakeng ba mošhaka ba reng bo Francis Town bo Gaborone ba ntse ba mošhaka nnyaki wa tsogilela re mo itse ka botsogo ja ba kgona go tswa mo ntlong ya ga ba nna ga ba landa reng hela jaaka re tlwaetse nya ra nna ra tswelela e bo go ta 2025 mme a ba nna le lampo mo nokeng lampo ya la e se botlhoko hela e le go nomo hela ne be re bona re ntse re mo mora ka be re mo tsa re mo isa ha ka di mo clinic ba ka di ba ta ba mo gore ra tsamaya se ipone go so khoma mme a go dira se ipone re ya go bona ngaka ya go surgicaleng be ba ta ba ngata go no go mo le go ne lampo e ne le mo nokeng ba ya go test ba so ka ba ya re bule so ka re botsa re phekele se mme hela ga re tlhaloganya gore a ke jone dilo ja nta kana go dira kana gore ta go dira di-test tse di tseneletseng ka yone lampo yone mme ba ya go dira ba dira e ba ya laba mmukela ya gore ba tswa go se ditumila ya go dira radiation e leng ya motsa ya kgwedi o thantsa le go se ditumile tota re mmale rona gore mme ga a tsoge re ne rata mara bona go gore no kgwedi le nna ke mme madambe re ntse re change na ya go tsa trips go Gaborone a boela bana ke togela bana ga le nna ke ya go tsa trips go Gaborone go itlhela mme a ba ntsha mo bongakeng e be re ya go motsa ya ba ta mo lapeng go no hela October November ka di no o re betsa September di le boipuso re sena le ene mo lapeng ka ba go tsa ke re di 20 November a ta mo lapeng mme ga itse ka thola tsoga go no o na sa tsoga tata nna mo ntong le mo tereng a le thaga ga sa ikutu ya mo bedroom mme wa tsa ona mo sitting room re tla re tsa di kganlene mme go no go le thata go ra tswa mo sitting room ra tswa lela le nna ntsa pala go pala maoto a ruruga e yo tse re mo pega mo dumo malang go pala e be re ka di 3 tsa January a ba sa tsoge e be re mo tsa dimisa go tleliniking ya Mpelego go e tla tsena teng mme a ba ta ya gore ba tswa go sekgoma gore ba tsa ba tswa ka di 28 or 9 tsa January ntse re mo thola re mmana tota gore ga a tsoge wa palega e be re ka di gona ka di 28 ba montsha ba re a mo tseng le nna le go nna le ene le mo kele ka bona peng ra mo tsa go sepatana ra mo tsa mana go sa ka tsene mo ntong go ba di 28 o itlhale be re ka Monday go no wa di 9 re be re bona mme a sa tsoga tota re thotse ene ke tabe ke a tirong ke be ba tiro ba re mme moela ka tota ra le rona re motho di ha tso dira so se dira go wela ko lapeng ne tla be re ka bo 9:30 ne be ke bona mo lapeng mo ene Monday wa teng ke tse tshepo le ngwana ga go ne Peggy ka ne ke ba togela le ene bana le ene mo ntse ba re tsena ha khona gore re mo ditsa motogo be ke re mme ha sa khona so re mo thapisa mpene e be gone ke tanke mo leka nyara mo sutla sutla ile go no ba re ha sa tsa ba ka motogo ile le dipitse ga sa tla ha di ba ha di no sa se deo
ra thola le ene ke totse le ene ke le mo bedroom ya ga ke sa ratela ile go suta tota ke mmona gore mme ha a tsoga ra nna le ene ra thola le ene ra go tlhela gore tse di poteka ha se go nna go mo bo 67 re bona gore tota boletsano ka re go tsa phekelo e sele be re mo tsa gape go le bokete gore re mo ntshe mo ntore mo pega mo kolebe re mo isa go boipelego go ne go le thata le ena re mmona mo tsena re tsena ba tsena tsena go boipela gore a tsana gone ka ga go tseelwa megote ka teng baoki ba le ne le baoki ba ba lerata ga ba ese ba jege le mme go tsenela le go mo tsaya di-temperature e pala e le go tase-tase hela mo lena rena re gagama e ba mo tsaya ba mma ka bed resting ka gana le rona tota re bona gore tota mme ha tsoga ba re ba tsaya madi re leka ka gote rena le bone ba mongaka mo teng ga pala le na ra bona ba mo tsenya oxygen ra bona gore a pala ke bile ka le ba nnesa le ene ngwana ga nko nne re la ra mme ene mo tsaya rona gompieko ra bona gore go thata ga ntse go tsweletse re be re mmona ka ga na change ka dira ka le ba nnesa ka re nnese mme o hedile gompieko mme sa ba mpha smile nyana ke mra ke a tlhaloganya go ke di batho ba le bantsi kwa lapeng ga motho a tsamaya ke a mmona ga motho a robala ke a mmona e ba re ntsha mo ntlong ya bookela ba re emeleng gale ba diretse ba di-driver ga ntsena ba nkisa batho ba mpena gore motsadi go pele ka re sale ka re mmonela gore ga nke le re bolelelane talebetse gore le re ba kale kala mme ntse re bone gore go ba dinya ba re tsa re tsa se kgomela go nnela jalo ka mme ke re mme o wetse bathong re mo kine re mo ithobogetse o na le mo dithabitse di botlhoko tsene le wena ka re ga tshwanela keledi le wena go tshwanela keledi re a moya wa ka maemang o robala ka kagiso ka lena re a leboga motsadi ka tekodiso e kalo ke tabe ke laletsa o re ditse Mdambe tsamaela ka kwana motsadi Dimana mputa ba mo. Na ke bidiwa o re di sema bonyana Dambe. Ke ngwana wa gona nna wa botano ja ka nkona fa se go bua. Tota nkonne wa buile o tema goko. Ga gona sepe sa se tobetseng. Hela ka tlhalositse re go rile le mma rona hela ja ka tlhalositse. Be se gone go se bonolo go ka motsadi wa rona. O ka lemoga hela gore rothe bana ba gago re nna mo north. Ga gona pe ngwana go nna go ga boro. Motsadi wa rona ha sa ka gore batho go jiteshi o na anolile o ka ipotsa hela gore ka 2022 ga o kwa dumela gore mma rona o na le nosi go ga boro rona re le ka kwa re ne re ya gangwe hela mo bekeng re bua le ene hela ka mogala o ka bona hela gore mosadi tota ne le a fighter gone ko marina ko o na dira radiation ko GPH mme a tswa mo marina everyday a isiwa ko GPH sepatala sa marina se se tona jano go ne bo me ba re ntse teng ba re tsela kgakala go gae jano ambulance se re motse ga ya ba letele go ba leng teng ba ya go palamela go emergency yano marona o godile ene motho o ka se kenga go tsamaya ka bona jano ha ba ntshiwa jalo ba to ba mosia dora ha tsena go kombitetse a ka nyala go re kwana marona o ta ba thola kwa mo itiroom a emetse hela gore a to go tswa iswe page ha e buile ambulance kana go gore ha iswe page ha ba tsena kwa ha ba heditse ba mosia go thola hela ko o itse sepatala sa GPH ke a se leboga e da bera re mo le tsare ke ha ke sa ka ke tsile phakela bo ngwanaka le se ka la tshwenyega ya tlhokomela ya diswa ke a re gone go mo ka bokone gore go re khothaza gore mme go ra re mo se ba rona o se le se go le marona ya ka mo nna bolela nkonne ja ka bolela beso marona na se ke a pata gore re lobe gore tota go kwa jana le jone ke bohi ibile o ka bona gore tota mo lehatse la rona ga re a tshwana go loba makoa mma rona gone go jiko marina ga a thathubiwa ga ba sena go thathubiwa jalo go na le ofisi e bidwanya Achapo ya ba bisa e le balwetse ba sona ba thathubiwa gore ba tsene ka ga ba ba botsotsa dipotso mme ga o pateletsiwe go tswa go teng ja pela gore o bue gore ga o ta bona gore ana go hiwa maduwa no bona goreng motsadi ba re ngwanaka ya go tlhalosa sela ka go diragetse ya go lema gore ya ka o botsa yana o ra gone gore go to thuse molwetse yo mo yo tatang a na le dikaitse di tshwanang sae e tabere mme a swana buduwa jalo a ba yo a 30 pula o ta ba re 30 pula ngwanaka o motse o ntseng se etsai marona ba tlo nyele tsala ne se mme yo ka hitansi ke ga kolo ga rena ra tsama mo conference room ne ke na le my brother tota ke mo le go le magane go ga jana ga nne usually ha re ga borone
ke ena mme ka shogoro ha re transporta re isa mme gongwe ha re bua nna itabile ke a sala wena tsamaya ke nne gongwe go 2 days e be re ga nna ntshiwa ke ena a buang gape a ta go mo tsaya mo gongwe go ne go se bonolo gore ha re ile ga borone go ta bogote buang ka la bokana gongwe go itsa go 3 days o ka akanyela gore ga re na gore go ga borone re ne re leka ka re lekang ka teng mme ke leboge mme mongwe yo e leng gore mo nakong ya gompieno motsadi ka bontsi bo mo itse e le masika a me mme ke tsala yane dilo mmogo ke ne ka hirwa le ene mme yo o re tshwere beso ga gongwe o tlhaloganye go itse gore motho yo o tsetse le ene ga e ke a nna tsala ya gago tota e nna family nako ye yotlhe e re ntse re le ko ga borone ke ena a ntse a re tshwere a re bile ga gago a go tankonne kana go ta nna go ntse hela jalo mme yaanong ka bokwa ja ga mme tota ke lebogane re seno se be se go ga borone re na le bana ba ga malome ba ga sefako re na le modiri le mosadi wa gagwe re na le sefako ba thola mma ga rona ke be ke lemoga le botsadi ja ga mme masika ya ga mme ko mahalane bana ba ete bate batho go thola motsadi a rona go mo ka bo kgonegela re na le go lebogela lesoma rona le mookile cancer e mo bogile o ka se go dumela ga ke go raya kere ye ya bohelo e ne le mo stage 4 tota it was so bad but mmela o na leka go le thata ke re modimo a mongwe wa ga mme o re go le ka kagiso ke a leboga thank you ra leboga motsadi ka sone se hela seo batho betso ke tabe ke lwaleditse dibui ka botshelo ja moswi bone ke ba maina a latelang ga le gakologelwa re letse go lekile gore go rokotswe dibui mme tse ke tabeng ke di nankola ka kwane ke tsone tse e leng gore ke tabe ke di tlhoka ka kwane gore di tsweledise ga tsamaya ba diletseng di eme teng mme bone ke ba maina a latelang ga le bue o okeditse ke wena wa ntlha o tsamaele ka kwane o bolokile ka tholo moemedi wa bana le wena ipaakanye Ellen Elijah moemedi wa bana ba bana le wena ipaakanye motsadi Moshe Thokojame ipaakanye o nthusitse re babedi ipaakanye le ta intshwara batho betso go na le tshwetiso e leng teng ka kwana ga le bule o okeditse go supara a letsa buile maabane mme ka se sebaka ke tabe ke letsa o bolokile ka tholo o tsamele ka kwana a re modiseng ka sehela ka kwana batho betso Yo hano ke kimbulu ya ka abunzi ne bisi ha nana mbisi ngulu ke pola mala ya gaona le nna 2000 pola mala ke ya o heja last born izilo mbuya ka bana ba gaona le nna me una na le bana ba disupa kapa bote na ba tile mai hakiki la gao pelo ne le mamwe o khiti ga ke bata o na bilwa lego harbo awara na bilwa kati katele to mo gra mo kati wa bone ona bilwa pele ha di sure pele ba le tswa ka
wa go tano na bilwa nyaki ele maunya wa go rataro ona bilwa rati le zo mo go rati wa busupa ele mbu me ba to modimo o go di sega le rato ele senga me ene le motho ya na rata ke tanyo ona sa ba ka nne gona le dikgona go ona go sa kgatheletse gore a ke mo lwapeng la gagwe kana ke le lapa le mabaka ona a rata ga go na le boitumelo especially thata mo go nna e le polama ne ke sa je ke se gore ne ke sa je ne ke sa rate nama e ne go bilwe ya re ke se go apa mme o na me ka shoya gore ha go bile se go apa ka tseo o na le inkomanzi e ja phalishi ka inkomanzi mme re ka go bua thata go le gontsi ka ona eng mme ebile re ka phedisa letsatsi re go letse mo kgoteng ya go goka mme ebile bontsi ba ne ba itse ka masakana ka rakola gona nako nngwe ka anecdote ne go na le diputi ga nkuduma kgoreletso ne re maitsiboa le maitsiboa na go itse gote bana ba gotele ba thathela diputi tsa ga makgoreletso but ka nako e ne go tshwanetse gore go thathelwe diputi ne re seo re le ko lentsweng re ile ko ngoleiting go raya gore ga re ntse re le ko pudi nngwe e be e sa tsoge potsane e be e sa tsoge e be e helela isule nkuku makgoreletso a ba nna ka tumela ya goreng go raya gore ke rona re bolaileng pudi e ka gore e swa ka nako e leng goreng re tshwanetse gore re e thathele o na a begela botsadi ja bana ba itseng gore ne ba tshwanetse gore ba thathele dipuditse botsadi bana ba ne ba otheile na rapa go otheile ka gore ne re le bontswe e le konkoreiting yaanong ka lerato la ga mme ebile e le motho o ne a rata go letang a ba meika show ya gore o tsile go diragatsa se se diragetseng mo baneng bae only to go itumedisa mme makgoreletso re ne rapala go beso nna ke ne ka helela ke naifo disepelo na gana go beso a rena ka betso ke sa bola kuku mme erile le kuku tshwanetse re emelele re sekweleng mme o ne a ratela disepelo nna re utlwa moshimane a galabe nna re se re editse ga rona re rete gore go tsere tsa she ya gago gore ke le ka go supa gore mme o ne a rata ga go na le kagiso ya ke ditlhalositse e ne e le motho o nna a letanya tota batho ba modimo we have lost the giant re lategetswe mo lapeng la ga ona le mme a re a lategela ke le gano ngulu e tsile go meika show ya gore lerato le mme a na re tshedisa ka lone setho se nne mme a na re tshedisa ka lone sa go tswelela sentse se le teng mme ebile le gone e re bana ba ga mme a lerato le ne o na le nna re godisa ka lone e le atolose e se ka nna mo jateng ya ga o na le nna hela a le tswe le konte gape ke kopo mme ebile ke a buile botsadi ga gona sepe se nka tholang ke se bua mme ke re wa ga o na le nna gore ba le ka kagiso mme ebile motsadi ke ise ke lebale mosadi o ne a setsa a ntima lerato jaana no go na le mosimanyana a bidiwa ushi erile mme a simologela ke bolwetse ja go nna a move up and down mo sorole le ditleliniki ushi o ne a ithaopela mme pakela for o tlo go shutso go ile bile o folla mme go tleliniking ha ke mo founela taba a re so ya bo last bona tsa ke le ilusitse ha e sa thola ile ya gago ya ga mamme
e tse re go ushi mme ke re ka thata wa modimo ushi o na ya la a re tlogetse mo botshelong o na le nna mo latetse mme ke dumela ha ta nna a ntsa go folola mme go tleliniking le kwa leng teng e re ushi nna ka a mowa wa gago o robale ka kagiso a leboga re a leboga re o bolokile ke tabe ke laletsa Ellen Elijah e ne le moemedi wa bana ba bana motsadi tsamaela ka kwana la moya wa gago Sulela moya wa Jesu dipelo tsa rona Jesu sulela moya wa Jesu. Ke a leboga motsamaisa tiro dumela phetogo ya modimo ke le se ke rapetse thata gore modimo wa mphe maatla a mphe nonogo ya gore ke tle ke kgone ke bue ka mme ba gaetsho mme ga go bonolo mme ke na le tumelo ya gore ke tla kgona ebile ke tla ya go bona ga mme a robalang teng amen jaaka ba setse ba buileng ka mme se se builweng ke nnete re godile re golela ko go kgopa re godisiwa ke mme Maopelo nna ke nna e le Neleja ke ngwana Gaopelo ene o bitsa Maopelo ba gaetsho mme ne re golela mo lelapeng re ka bitsa re an extended family gore rotlhe bana ba gagwe re nna mo lelapeng le lengwe hela mme ga ise kwe re a re godisa a supe gore ngwana wa yo mongwe o botoka go na le ba yo mongwe o re godisela lo ka tekatekano e kalo ke jaaka le bona letsatsi enwana o pelo sa la re tlogela ka ngwaga wa 2011 mme la re bona gore re santse re itshwareletse ka tlase ga dibuka tsa ga Maopelo ke yone kgodiso ya re emetseng ke mosadi yona preacher tshwaragano jaaka malome a sa buile mme ke motho o na rata kagiso ba ditse mme ngwana mongwe le mongwe go kgopa Maopelo na bitswa mme ne ba mmitsa mme ka gore lorato la gagwe mo go bone ke ne le tona jaanong mme gape mme ne le motho na rata go ngala ga mme ne re ga a kgopisegile o dirile sengwe gongwe o le awe o se awe o na go ngala mme go na mo tsere be ke se thabo sa letse mme o taba go le tsere gore ta be ke pele ke hello Maopelo ta ba hello mma hello ta re hello mma wena mojwa go ta boya go tase ka gore ne re sa toya ga o ka ba pela ka ra boyeng hela o re itse mme go rota tswela ta ba gore re ga ke thole wena ke thola bana o re ka tsela mo nna go le motsa gore ka gore ga o nthole le nna ga ke go thole mme mo nakong ya go le tsana ke thola bana ba gago ke taba ke ngwana ke re nya mme bana ba teng ba tsogile o taba re nya mme ba tsogile ke a leboga mme ga ka ke a thola a tswelela o taba re ema go siana go no era go doropa mogale o taba o itshekisa ka gore wa itse gore kganye teng o taba o tshwane ke go dira se se tshwanetseng gore o se dire hela ka ba setse ba buile gore mme ne le motho o na a taya batho maina a mantsi gone ha re na le maina nna ne ke bitswa Burkana ke sa itse gore mme Burkana yo o raeng mme ne re ha mo kgopisitse o ne a kgona go didimalla ke gakologelwa nako nngwe gore re kile ra go thagotana le mme ka ngwaga wa 2012 nyala tsela le mme go sena mathata le mme re batho ba ratang gore gongwe ha ngwaga o hela kana ngwaga o simologa re bo re kopana re itsa stoko ena re ka ngwaga wa 2015 re kgobokane mo setsoeng sa ga mme go kopa hela dikgang di ntse di tsweletse di le monate re itsa stoko mme ke gare kana nna ke na le kgang
re tshwatse be ra retse kutlwe mme a bua kgang e leng gore e diragetse ka 2012 e le yane ga ne ke gakgamala ka ao dingwaga tse 4 tse 5 di etile mme ke gona tisang kgang ya bogologolo mme ga se motho o na ratang gore a nne a hupile kgang a sa ntshetse konte ke tsela gore dithulaganyo maabane a bua o supile gore o na ngalla bomme mme ntse le ena ga kota ba ipusetsa ko gomme mme a bangwe ra re ke wena o buile o na ntse ela yalo o na ntse jalo nna se motho go tsenyang dingalo e ntse le wena o toba o boela ko gomme ka gore lorato le la gagwe le tla go busetsa ko go yena bagaetso mme was a selfless woman. She was a strong woman. O le go disitse le mo bosong ja ga ba rona no ka skola le katala mme a le teng ne re itse gore ra hita ka dimo clinic ya le re crossa ra go hita ka St. Gabriel's mme re le tseltala o ta ba ra matsapa malebo bana ba mogolo ke ba le tseltala malebo go ta ba tsena mo kitchen ya ba kala di plastic tse le tsote tse di tse di leng teng mo ntlo gore le rona re go la robile le tsogo mme ke re ba gaetso ke rapela modimo gore mme ba ga mme gore ke itumela ke se ka re ke rapela modimo mme o bone poloko o ipatetse tsela ya gagwe a santse a tshedile jaanong tse dintsi di saletse rona gore le rona re ikgethele ya rona tsela ke re mme ke rapelene modimo gore tshegetso yana ntse a re tshegeditse ka yone ka gore re setse le bo mangwana ga rona le bo maloma ga rona a nna ntse a re tshegeditse ka yone re tle re kgone re tsweledise the legacy that she has left behind. Mme o buse gepe hela e tona mo lapeng la rona jaaka le itse gore re ba inyenyang mme o sotswa le mongwe hela jaanong ke re bo mangwane le bo malome re bana re teng ga e se ka re mo sedula rona sa ga mme la lebala gore le rona re teng le rona re ka itse gore le teng le le batsadi ba rona ka le ka re a mme a mo wa ga mme o roba le ka kagiso ke a leboga batsadi. Amen. Re a leboga motsadi ke tabe ke ra letsa moemedi wa phuthego ya kereke mme ke tso ye ke na le yone ka kwa batho be se ke gore mongwe wa koloi ya mohuta wa VW plate number ke B815 BLX gate o togetse dipone di tshubile ya no tabogala ha go yena o ipakanya motho wetso e se ka ya ra ha re togare emelela ya no ra bere o nna le bothata moemedi wa kereke tsamaela ka kwana moshe thoko jame ipakanya ha o leng teng motsadi a tseng ka masheta Merisa phuthego ya boitshepo ke emeletse go bua ka mme ka tholo ka tshwaro la modimo gore mme ke sale ke mo itse ka bobotana jame ba sentse ba le ha bona ga mbele go bidiwang go tema sakana ka tshwaro la modimo mme ke sale ke mmana go no ile motho hele o sa buing kana thatusitse le ntse ka tshwaro la diso mme la kopana go mo sente apostol go tseng gore ka tshwaro la modimo ampe a le motsadi wa me ke ata gore ke boela mo letlhakong gore
bana ba ne ba neng ke ba tataisa ka bobotana ba te ba poloka ka tshwarwa modimo mme ne le mothale o sena mathata e le mothale yo o ikoba mo mongwe le mongwe ka tshwarwa diswele le tsatsi la sontaga ga re tile mo lekola ha mme na a supaela gore tota ba ka lengwe ba tile ga o ka diatagela mo go rona re mo tshware ka lebogo re mo dumedisa re kagiso ka re tshwarwa modimo le bathaka ba modimo a gona se nka se buang se selele ka ga mme ke ra moago ga robele ka kagiso ba thanka ba modimo amen re ya go ke a leboga tanki ba gaetsho ba le gone le gore gang ba bangwe ela nthoko gore mo teng ga se gathego Facebook re live ka ko batho betso searcha hela gore no to men and women o bo searcha gape gore celebrating the life and legacy of me o na le nna Maupelo Katholo o ta re itela gone ka ko o ta ipona gone ka ko program e teng ka ko o ta bo ipona gone ka ko ra gore o ska wa tshwenyega ga o thaetswe ke program tsena gone ka ko batsadi le itebele gone ka ko ka se sebaka se ke tabe ke se neile motsadi tswelela ka selo seo o santse a ngole ka kwana ke lebo Samara Bakwano Haulati Radio Plus. Botsadi jo bo hano me ke tse sebaka se ba ka o lengwa motho ke le go ke le mo ge ditilo hela tsotlhe tse di hano ba ka o lengwa go lo motimo kana go ya motimo yo ye meng hape le ga lona yo o bitswa go te Moshe Thokojane o tswa go khoteng yo papadi bona go ile ngoro gongwe marona o godile a le teng jang ba ka lengwa motimo ke neetswe go tanya nna yo ke emeng ga mo jaaka ke sa tswa go itlhalosa ke ngwana wa ga Mokabelwa eo e ne le mogoloe Sefako e le bana ba ga Thukweng ba ga itso malopa a rona a na le mathano lelapa le letona ke la ga Bareki la bobedi ke lelapa la ga Botsana la boraro ke lelapa la ga Mokabelwa le Sefako la bo 4
ke le wapa la ga Magwepela ngwaga ke na go le bitsa sente ke go le modimo mme ke wa Gwapela la bofelo e ne le la ga Mosalausi mme Mosalausi yo monna we e ne le Thokweng yo o na salwa morago ke Monyatsi yo fa pele ga rona yo ba kauleng wa yo re buang ka ene mo nakong ya gompieno yo re tlogetseng yo e le mona le nna Maupelo e ne le setogolo sa rona gone ko go Mpapasi jaanong maiso kana marona re go dile le ene jaaka nna ke tlhalosa gore gongwe ke ngwana wa ke setogolo sa rona mme motsadi ya rona gongwe jaaka le itse motsadi ya rona ne le motho e leng gore o na le ka go tshwaraganya malapa ka bothano ja one o ne go sena tiro e pele leng gore gongwe e ka motola mo go one gape e ne le motho e leng gore o didimetse ga a bui thata ba ka o leng wa Modimo o na na le lerato le e leng gore motho a ka le leba e ne le motho e leng gore o rata go direla ba bangwe a le tanya a re kopanya jaanong mo nakong ya gompieno ke a go bua mafoko hela a le mabedi a le mararo ka gore ke a itse bangwe gongwe re hutsagetse thata mme ke ne ke re ba gaetsho mongwe le mongwe o na le tsela ya gagwe e reng a go editse ditiro tsa gagwe a kgone gore gongwe a itseye ka gore ba rothe ga ba re leng gano re mo leetong ba ka o leng wa Modimo mme rona o editse tiro ya gagwe o e dirile go saletse rona jaanong gongwe ke kgabolegela ke re ba ka o leng wa Modimo ka gore nna gantsi ka re ba ka o leng wa Modimo le ta intshwarela haleluya amen ka gore yo hano yo ba ka o leng yo re leng ga pele ga gagwe le setogolo sa rona tota na inetse mo go kereseti haleluya amen jaanong gongwe molaetsong ka lo neelang hela ka bokhutshwane ke gore rona ba gaetsho o supile ga neng a le teng mme re setse rona re le bana le bagolo ba rona re setse jaanong kopo ya me hela ke gore jaaka rona na dira a re go tswelela hela jaaka re ntse re dira ba ka o lengwe re le bana ba motho haleluya amen ka gore malapa a 5 a ja ba lolotseng bana botlhe o ela ka gata se gaone jaanong a re go tswelelang hela re dire re tshwaragane jaaka rona a re tlogetse ke a itse gore go na le dikgang tse dingwe tse di ka tang ko morago gongwe tsa le ka gore gongwe di ka kgaoganya mme hela dikgang tsone tseo a di seka tsa nna teng ka gore magoko a mangwe a ka buega ka ga a ka buegang ka teng haleluya amen mme re le gantsi ba ka o lengwe ba Modimo kgang e leng gore gongwe ga ke utlwane le one thata e leng gore gongwe ke ne ke re gongwe ke hitisa gone ya ke a itse gore bangwe gongwe ba kata ba ka le ka gore gongwe ba golole boago je rona na a ragile ka jone haleluya amen mme tseo di seka tsa re tshwenya ka gore ke tsela nngwe ya loeto le e leng gore gongwe re tsere loeto ga o le tsaya go nna le dikgwetho mme magoko a mangwe tota ke eletsang gore ke tsoga ke a buile ke gore gantsi ga bongwe ga motsadi a robetse jaana re senka gore gongwe re ngaparetse ba bangwe bosula haleluya amen re ngaparetse ba bangwe bosula gore gongwe motsadi ya rona o tserwe ke gore ba bangwe ba ne ba sa morate gongwe ba mo diretse sengwe se se neng se sa nna sente haleluya amen gore ke le ka go kgalemela mowa o mongwe o ke teng ko bone o buegang wa boloi haleluya amen tota ke batla go kgalemela mao haleluya amen jaanong ke ne ke re a re kgaoganeng le tsa lehatshe haleluya amen re itseela gore jaaka rona a robetse o robetse ba ka o leng wa Modimo jaaka haleluya amen mme le nna ka moso ke emeng ga pele ga rona ke tabe ke robetse haleluya amen mme gongwe
rona re le ba keresete kana rona re le ba ditšhaba mokgwa o mongwe o re taitelang re o bua thata ga ke bue le ba lelapa le hela haleluya amen ke bua le lona lotlhe ka kakaretso haleluya amen gore mowa o neo ono ga go mo taitelang o re itsa gore matshelo a rona a tswelele go ya ko pele haleluya amen ka go nna re le ba re re mang yo ga ntirela sente mang yo ga a reng haleluya amen mme kganye le gore ga re ka sela mowa o sa nnang sente wa go bua thata ka kganya boloi ga rena go ya gope wa ka boleng haleluya amen bakolo ba modimo gongwe ke a buile thata ke letswamene se gore gongwe ke ya bue thata haleluya amen ke re a setokolo se sa rona se mowa wa gagwe o robale ka kagiso ditiro tsa gagwe di mosale morago jaaka re itse ana dira ana bereka le rona go ithalelang re nna le tshologelo ya gore ma rona yo ga swa o roletse re ta kopana le ene go re ta kopanang ka teng a modimo a le sogatse a modimo a le boloke ka mahuko a makhutshwane a kalo-kalo tanki ke a leboga re a leboga motsadi kgakolo e leng teng ke gona gore a re bapisa leng mo ditanteng ka gore ke lemoga gore seemo sa bosa se a nyuanyo jaanong a re bapisaneng mo ditanteng batho betso a re baping kgakolo e nngwe ke gore batho ba ba eme ga go mmaa rona ga go lebaka ba eme a ba bangwe ba ba change go emela ruri mo go tsa botsogo ga go a siama ke tabe ke laleditse ke lesega o laole a tamela ka kwana le wena ga o latela dipolase ipaakanya a ko re mo tiseng ka segela ke dumela gore o ka ta a bua sentle a le mo opeditse modimo a di soketse ke hore bolokang nna yo ke kotaneng ga ke bilwa ke le sega o la gore ke mokgopa ke tile go tanya ka o na le nna ka tholo batho o na le nna ka tholo ke monkanane ke simolotse go nna le ona le nna a ta le mosadi a mphithela le nna mo go khopa ke le mosadi ona le nna go tseneng go go khopa ina ile botsanelo ja ga rrera ona le nna le ntata mogolo ra perutelede ha ba se da go tsalana ke ha ra ona le nna a kopa setsa go go khopa ba se kgwana ba huduga ha ba leng ba le teng ba ya ka kwa sepatela mme ra ona le nna a bona borong ke simolotsa go itsanye le ona le nna a goroga mo lwapeng la ga re mogolo la ga Thaudi ka ngwaga wa
1963 o na a musa o pelo o mphithetse ke a musa le nna ngwana a mosetsana nna me ne lo a bobedi o na le nna goroga ra nna mmogo ra tshabatshabana ra toga ra tlwaelana ga re sena go nna re tlwaelana ke na le o na le nna ra bo re dira ditiro o na le nna o na a gorogetse mo kgoteng yo kgopa ga go rantepete ga go nong go apewa seo se go tong bojalwa go tswa bana re utile bana ba ka bojalwa le malwetse a re tsenye jaana re ile re swele ka ga teng ka ga re iswa ke diteramo re dithatola ra ba uta ka bojalwa jaanong selo sa ntlha se ke batlang go se bua ke gore o na le nna o na tswa a tale batsadi mme ga gongwe batsadi ba batona re ne re sa direle ba se ka ba direla bana sentle o na le nna ga go goroga mo go kgopa ke na naye re ntse re le balekane re bua a mpolelela ga e le gore ene batsadi ba go ba mo tsenya sekwele mme tota sekwele wa se bata e le o na le nna o bata sekwele ra mma mo ta se bona ka o se tsu go dile nna ke se tsenye di se itshenyeditse ya be le gore nako nngwe ke be re utlwalela sekwele ga Roma ga re ntse re tsamaisa mo dingwageng ka go utlwalela sekwele ga Roma ga ne se tse bua ke masistera se tsena ka 5 se tswa ka 7 ha se kwela se tswa ka 5 se tswa ka 7 o na le nna ba a re ye o mpaterete nna ke batla go itse go kwala ga ke batla go ba monwana ke be ke re o bulela rura mma re ke be ke pata o na le nna ka nako eo o na a santse a itekanetse a ise a nne bokoa ra bo re tsamaya ya go ya o na le nna ba simolla go ne re maitsiwa ba ya ko a ya hadi jaanong ga ke re maitsiwa a mariga ke bosigo ha maitsiwa a mariga e le bosigo seleno wa mariga yo ke morakhe jaanong kana re bogotsa bonkana mona o talo a go tsewa ke mang gone kwa ka mariga jaanong go tla bo go lelefile a ba tshega ka re o ha ke re bora ja se ba teng ba ta go ntsaya ha go le mariga ke re o bolela burra mma nya ra tsweledisa botshelo ja rona a le molopeng la ga thabi o ipusa ja bo botsena ha bo ipusa go sena go tsena re ntse ho ja ka nne le gore ke le bala papa mbojana ha bo go ta go twe wa tolosa sekwele sa riba saite wa bua dingwe tlase go riba saite ha di tlase tsa o di a bua go riba saite re ba diri lona le nna mo marapeng mo ga makile se le mo ga matelopele kuna le nna ke le tito batsadi ba tsweletse ka gale pelopele ka gale ba thibelela bone ba ga motse ya we le gore ga bo go ta go twa go dira go ga matelopele futha go etsa nna mo ga matelopele yone o khopa e tsena go mo go khopa re tsena mo ga matelopele go dirwa madi a yang ko sekweleng go a go dira ha re ntse re dira madi a ka bo go kana madi a tshwantse ha dirwa go kolekwe go dirwa eng mme a tshwanne le motshwari a nne le mokwadi e be le go la mo ka bo kere o na le nna eta nna ne tereshara a ba rinya an ka tika nna tereshara ka bo kere mme nna ha o sa nne tereshara le nna ga dikate go twe nna ke nne mokwadi nna ka le nna ka tika nna mokwadi a ba re nya mme ke taitsa ka ba re kgobokanya madia ra a isha go di ba saite morago ga boipuso se go dirwa ka boipele di dirwa ka boipelego mme ra dira tiro o na le nna ba madia e rile nako ya ena nga setsa a batiwa ka ene a ba tseo o na le nna o ta tsena a nna o se kuwa bathong betso a ba ya ka go ga mma o na le nna a kila mpolelela gore ke batla go ya ka go baneng a isa tulo ke lori ke batla go hudugela jaanong ka go baneng ke lona le nna ka re o bulela o rimong kane ta bo re ntse re le mmo o na le nna ke ga ba a emelela a rongwa ke mmemma o na le nna jalo jaaka ngwana a sa tswa go bua a ba thuba ke koloi
e mo golagatsa e mo tsenya bokoa jo bo kalokalo ga ise a thola a tsoga a nna motho e be e le gore o na le nna ba boela ka ko lapeng kana go tswa mo sepateleng jaanong e be e le gore e nna ngwana wa gamma o na le nna gore a mooke ka ko jaanong a sa ka ke a kgona go dira ditiro tsa nna dira ka kwa gamma peloteleng mme o na le nna ile go tsong ho a setse a re thatshara a nna a boleka bojalwa gone ka koo e be e le gore go tsong ho o na le nna a ba simolola a dira ena a re ga isa nna re swetse mo bojalweng ene e le hela ga a bona bojalwa yaanong gore bonna bokete a ba thoma mo khading go lo halego leina la teng le tswa go tswa mo masakaneng ka khadi e ne e le go kgopa hela ko motsiring o itse go to bojalwa bo noa koo re sa thabiwe ke dithong ga o sa rutwa o na le tlhaloganyo ga go ka tlhoka go ota bana batsadi ba rona ba ne ba sa rutwa mme ba ne ba ruta mme le rona re ile ra ruta bana ba rona ka bojalwa jo re ithetseng batsadi ba rona ba le ba mabele a tamogaeno ke ra gore ra tshwaragana jalo le ona le nna ke ne ke setse ke itse kgota yo rampapatsi gore kgota yo rampapatsi ke ja dikgadi kwa le ona le nna le ga ile ntse re ntse malomagwe tsoganetso magola ka nna ne re motaetse ka la magola le ena ba itswama a ba tsena mo gara kgadi gape a tsaya ngwana a gara kgadi go ba go nna magara thata jaanong ne ke ja dikgadi ko go rampapatsi o na le nna dikgadi tsa ga bagola o na a dintima a re ke ja thogo e kgologolo ya ga mogatsa magolo ke morake re nnyaa wena ko ena mogadikana ke ja dikgadi tsa bana ba ga magola le wena jaaka ga ke ja dikgadi ko go rampapatsi ke di jajela gongwe di ka nna tharo dijarata ko go rampapatsi ke ntse ke tsamaya ke setse o na le nna morago re le batho ba le bangwe hela bana ba o kopa jaaka le utlwa bana ba ba bote o pelo ke ena sa tsholelwa mo go kopa hela bana ba ka bo 6 ke bana bo kopa ke ra gore batho o na le nna ke tshidile na e jana re tshidile monate ya ka tsatsi jeno mo nkarane ke ikgogile gore ke ta go kgaogana nae sa le ga maloba go pala go ba gore nnyaa tsatsi jeno ke rile nnyaa ngwana nkisa mme ke go kgaogana le mo nkanane nkisa mme ke go kgaogana le mo nkanane mme ke itile ke ra gore a moa wa mo nkanane moa ngwana ga ntate wa makgasa o roba le ka kagiso amen Thank you, Leboga Motsadi. Papa Dithondo o hathaba mo buku ya rona ba. Go tla le shi. Ra Leboga Motsadi ke la letsa ga o latela dipolase a tamela ka kwano. A tamela ka kwano seemo sa go sa le so itse ba ga itso. Ke kitse a bisela ita. Ga go go nna ha ra ka tsaya. yo ye meng ga ke gaola tradipolase ke me ga go ta go bua ka ngwana ga mme mogolo ke mmitsa nkoko ke mmitsa mme ke nna tata gore ke bue mme ke tla bua mabedi hela ke tla gona wa bua tshwarwa diso ke ma ga go bua ka mogaka mme yo ne le mogaka a di tlo ke simolla ga ka Mauki, o thata mme ke tla leka tota ne ke mmitsa nkoko a e tlang kgalemela ke itebetse ke tse re baka ke sa mo leletse tota ba letsa ga letsa ke tabile phedima ke masikane hey o ra mo re masikane ntshwarele nkoko mangwane o
batla go lenyalo a itimela ke sone tsa le ba ka sa ntse gore tota ba re nta tsitseng ke re batho mosadi yo ya di marata le Yesu sala ke tsaka ke na ga 2012 la ke go ka mo sereka 08 ke a go khwela ke re ke seka motsadi yo tsotseng ba mo pele tswe ke a bona le ha la tsela pala kuna thola mama za tota ona rutsisa ke leti ena na thola mpulela gore mani ke go ba tlhokomela mama ba tselo se lo ga se motho le go bua ke mo se la ke leti ke ga go le ga le ha khaitsedi le mo tsa khaitsedi ba gore ke ba tsena go le thata ba tsana ya ba le sona go le amo ba no ba le ka kagiso ina ba mmentsa le go le go ara papatsi antare a ola tse go ba go tsa mawani sena se ne se so witsi me tsore mangwane ga se motho ra tana puo mama nonna ka kiti ya go mo hudisa go ara papatsi tsa maka tsa ka hona le mo go na sa rate mo go buiwang ka motho yo mongwe ebile na sa rate mo yo mongwe a ka nna a sa utule botlhoko ona rata go go motsa ne ka ha o ka bua ka motho ga re mangwane ga ke rate a ke ga o sebe ke mmolelele ona sa rate tota ona rata go agisa ha o sa mo direla sente wa go bitsa wa go bolelela gore ha a ke rate sala mme tsamela ka 2012 ga ke se ke nne le bohutsana ja gore mme ga yo mo botshelong go ne le mme le go kwa go ngwana mme ona re thobola mme mo tlosa jere ke rona ba ita ra bereka o palwa le go tsenya thupula ya gore mo letse e nne ena le tsana a thobe ke dithomo o rata se go le bakwa o ka ba go bisetsa mo seporong a gore re madix gore ba go le ba reng ka ngwana ga mmangwana a eme na no se tshimo mo ituraletse re nya na ke re direla ka ke sena go ne ngwana tenya lo ka bula le lona ka one ha no ke tsaba go dira ka go lebeke ka go tota ga o bere go nna mo lapeng e lo motho o tsena ga no ke reng ka bereka no ga ke palwa go tsenya gore ke bue le nna ke taina ya ke mme go ne hela ka ngwana ga le mo go ba builo tota na ga mo tseng ka se bua ka se ka se nanya re tlo bien roba ga ka go mo ga go bone tsa polo right ke a leboga motsadi batho betso ke ne ke batla gore re tshwanetse lebelo la mosepele ka lebaka la gore seaba sa bosa se ga se a itekanela sentle ba le bone mo maranyane go supile gore tsatsi eno se ta tsholetsa dinao jaanong ke ne ke batla gore re tsholetse mesepele gore re kgone re sa rake ko motseng wa bohelo wa ga mme ka sone sebaka sone se ke tabe ke biditse babadi ba melaetsa bone ke ba maina a latelang ke ba patile seno Bonolo Kupare Tato Radipolase Ntebogang ga bolemogo tsamaelang ka bona ba kauleng le lona ba ga itsupana ba le tabe le ntsha sela ka kwano go boledisa motsadi ke kopa gore le ipaakanya ga le leng teng batho betso ke kopa gore le ipaakanya wa tshwara ke se go ya kokoloi ipaakanya ga le leng teng go dira petse maikano go itse mandambe ke o lebogile tshoganetso tata a ona mosweu o mphemetse ke bagaisi o ntiretse sekopo thabo ya moratiwa ke o agile ke itsope ba gaetso a re ipaakanyeng ke ne ke rata gore re oketse lebelo la motshameko ga le tsena ko mabiteng lona phuthego ya kereke ke lona ba retaneng le go sa mme go misa ko motseng wa Tetelo le lona le be le ipaakantse ka se sebaka go raya gore le nna ke tabe ke gologa jokwe ke adima mokaulengwe yo ke na le ene ka kwang babadi ba melaetsa go simolola
Letsa mmogo le gaore mme gore godisitse ka lorato o ne o ntse gore godisetsa le bana o ne o le tsala ya rona go go bitsa kokosi o lwetse ka lebaka ra goka o le mo dithabeng go se bonolo tota a mo wa go roba le ka kagiso re robatsa ka segela sa ke na le modisa re le bana ba gago tshepo go dira fetse le bana go bala mme dumelang go ba modimo wa me moretlo o balega yang go ba lelapa go motsegang bana ba mokaoleng re lo neela modimo mo go tsotlhe re lo neela modimo mo go tsotlhe from St. Moses Apostolic Church. Dear Mom, I'm so thankful for the sacrifices you made and the unconditional love you gave. I am who I am today because of you. Thank you for being my rock and my confidence, and my best friend. Though my heart is broken, I know your spirit is free from pain. I promise to live in a way that honors your memory. Rest in peace, Mom. Mabunyana and Premier. Dumela Peter. To our dearly loved grandmother, we will always carry your love whenever life takes us, wherever life takes us. Our minds knows you. You are in a better place where there's no pain. You are at peace. Rest well, Grandma. From your grandchildren, Tiro, Samuel, Kozo, Kleta, and Tash. Your love was like a guiding light that shone bright in my life. Our cherished laughter, stories and moments we shared forever. You taught me kindness, compassion, and the importance of my family. Though you are no longer here, I know you are watching over me, and that gives me strength. I miss you so much, but I take comfort in the memories we made together. I love you so much. Rest in peace with love. Dear Grandmother, first I would like to thank you for the kindness you have given me and the life lessons you have taught me. The day and the night I was told that you had passed away. I cried non-stop, and that same night was a school night. Hearing that you were gone, it felt like I was being stabbed in my heart with a knife. The next day I went to school. I couldn't stop thinking about, and I cried about you, and I cried. My mind kept drifting back to the memories we had as a family, and I will always love you. In other words, I am very grateful for having you in my life. You will always have a special place in my heart. May your soul rest in peace. Your loving granddaughter, Patience Durezo Dambe. O re godisitse nna o nthutile gore motho wa mme o tshwanetse go itlhokomela mo mmeleng le fa o nnang teng o ne o le ntate o le tsala ebile o le ngwanake ka ke reeleditswe ka mmago. May your soul rest in peace. Lorato la gago le ne le legolo mo go rona rotlhe o ne o re godisetsa ka go dira ka diatla mo re ka diatla gore re itshetse re sa tlhoke sepe. Ke re ke tla sala ke tsamaya mo dikgatong tsa gago go tlhokomela bana botlhe ka re ke go okile o ne o le mo ditlhabeng a moya wa go roba le ka kagiso se fela ke fa botlhoko bo go kena sheba Jesu ke le ngwana wa gago maleboko le bana. Granny, I'll cherish the love you gave me. You were my rock, my cheerleader, and my everything. Rest in peace. I love you, Sefela Yanali Mutisa, your granddaughter Cindy. Dear Grandma,
Heaven's garden just grew more beautiful because we've lost a piece of our hearts. Thank you, May, for being the heart of our home. Your love, wisdom, and kindness shaped who we are today. Your heart was the foundation of our family. Thank you for demonstrating how to handle life with grace and love. We will always cherish the memories. Rest easy, May. Your grandchildren, Mr. and Mrs. Elijah and kids. To our lovely grandmother, who left us from this world at the blink of an eye, you're one of my best friends, and without you, I'm nothing else. I literally enjoyed moments I spent with you, because you were always there by my side whenever I needed you. Urisile ka matlhoko dipelong tsa rona, mme le fa go ntse jalo, Baebele e boitshepo ya re letsatsi le motho a tsalang ka lone le botlhoko go na le motho a re tlogelang ka lone. Ka gore le motho a re tlogelang ke ruri ka lone gate le molemo ka gore motho wa bo a kgaogana le mathata a lefatshe le. Ka lekalo a mawa ga go robale ka kagiso. Your lovely grandson, Bona. Dear grandmother, I love the way you take care of us as your grandchildren. You're also like our real mother to us. Grandma, there's no one who can take your place in our hearts. We will love you forever and ever, Grandma. One thing is that I'll still love you. You are the best grandma in the world. Thanks for your love, care that you have given us. The bigger thing is I will do for you is to respect your name and the name of our family. Your beloved grandson, Kailo Pinile. Maupelo, go rata masente, ke tiro hele e thata mo go nna. Ne o le tsala, mme le nkukwa go bo ngwanake. O ne o le motswedi wa lorato le kagiso mo lapeng, le tshika ka kakaretso. Lorato la gago le ne le bonolo, mme le nonofile. Le re dukulogile ka ditsela tse mafoko a ka se kgoneng go di tlhalosa ka botalo. O re rutile bopelonomi ka ditiro tsa gago, bopelotelele le lorato ka go nna teng ga gago ka metlha. Dikakanyo tsotlhe tse re di abelaneng nao di tla nna mo dipelong tsa rona ka bosakhuting. Mo ditshegong tsa gago, mo bothaleng jwa gago, le mo loratong le neng o re apesitse ka lone. Le fa jalo o sa tlhole o tsamaya le rona, mowa wa gago o tshela mo go tsotlhe tse o re di tlogeletseng. Re tla tsweledisa lorato la gago. Ra tlotla ka tse o di tlogetseng, mme re go gakologelwe mo motsotsong yotlhe e re tlhokang maatla le boitsholo jo bontle. Robala ka kagiso Mmina Phuti. Re lebogela lorato leo re ratileng ka lone. Leina la gago le tla tswelela ka go gopolwa ka tlotlo le lorato mo go rona rotlhe. Ga o latlhe le bana, ga o latlhe radipolase le bana. Although childish mischief whenever I misbehaved, I learned very perverted values in my life that I will continue to cherish throughout my life if God wills it. And I will forever be grateful for you and your teachings all the days of my life. I love you with my entire being, and may your precious soul rest in peace. Yours lovely, Peo Ramosi and Sid Ramos. Rest in peace, dear grandma. My dear grandma, you left us so heartbroken and you left us unexpected. We appreciated the love you have given us and the warmth of the family. You have made us feel united moreover. You left when we had big intentions to do with you. We appreciate your love, and as your grandchildren, we will try by all means to keep the love and warmth you have gave us. We are really going to miss you our whole life. Your grandson, Emmanuel Upiu. O thabane ntwa e molemo,
re tla sala re go gopola ka tse tsotlhe tse di neng o di dira le tse di molemo. Baisiame ba tusiwa ba tshabisiwa bogale jo bo tlang. Ke go robatsa ka Psalm 23. Robala ka kagiso mo phuting, mma malomagwe o bakeng tshoganetso. Our minds knows you are in a better place where there's no pain. You are at peace, we understand that, but we wish to explain to our hearts. Psalm 14 verse 18. Robatsa ka sefela sa ke na le modisa from go leba mo My lovely grandma, since you entered my life, I had never faced any danger, and you taught me some good manners. Only because in life, you taught me how to respect elders. My lovely grandma, I will miss you, your dearly grandson, Mpo. Re lebogile ma 14 ma 2000 re lebogile le tshwere ka bona kopila re bitsa sefela ka bana no go tile di paka a re la le motsadi ba rona la bechasha ka bona Ara tamo se felin ko kana tirolo to ba ba mo ba ti Kagiso ya modimo e nne le lona a re ntshensegela botsadi re tere emeletse moruti mogale gore nela le go kola kgothatso re lebile seemo sa lewapi ba gaetsho ga sa rema sentle a re ntshensegela Where
Ke le dumedise ka legolo la Morena Jesu, ke lemoge baruti, ke le lemoge lotlhe batsadi le lotlhe ba le tlileng go ema bora ka tholonokeng. Re ya go tsaya lefoko la Modimo go Moreri 3, re be re bala verse 1, 2 and 4. Sengwe le sengwe se na le motha wa sone, le boikaelelo bongwe le bongwe tlase ga legodimo bo na le motha wa jone. Go na le motha wa go tsalwa le motha wa go swa, motha wa go thoma le motha wa go kumola sone se se thomilweng. Verse 4, motha wa go lela le motha wa go tshega, motha wa go hutsafala le motha wa go bina. John 14 ra lebela verse le 1 hela 6. Jesu a moraya a re, ke nna tsela le boammaaruri le botshelo, ga go tle ope mo go rara fa e se ka nna a re rapeleng. Modimo rra, Modimo yo maatla wa theo Modimo, re a ikokobetsa, re a go tlase mo boleng teng ja gago Jehova, gore wena o tsholetsege jaaka kgosi, o tsholetsege jaaka mogomotsi, jaaka mmoloki le mo mosong wa letsatsi. Lefoko la gago ke le rra, a le re boloke, le re gomotse, le re tshedise mo lelegolo la Morena Jesu ke a rapela. Amen. Re kopana le mahoko a ga moreri mo mosong wa letsatsi. Moreri o re lemotsha gore sengwe le sengwe se na le motha wa sone, mme go na le motha wa go tsalwa le motha wa go swa, motha wa go thoma le motha wa go kumola sone se se thomilweng. Bagaetso re tshwanetse ra tlhaloganya ebile ra itse gore lefoko la Modimo ke lone se re tshele ka lone, re thute mo go lone, go tla go itse gore Modimo o re tsholetseng, go tla go itse gore Modimo o re beetseng, Modimo o tlhoka mo teng ga matshelo a rona. Bibele e bua gore sengwe le sengwe se na le motha a sone. Go na le motha wa go tsalwa, go na le motha wa go swa. Bagaetso motha wa go tsalwa o nnile teng mo botshelong. Gompieno re eme ha go diragetse motha wa go swa, mme maopelo a re togetse. Motha o Bibele e buang ka one, o moreri a buang ka one, o gorogile. Mme a re mo motheng oneo jaaka o gorogile yana, ke nako ya motha wa mongwe gape wa gore go nne le selelo mo teng ga motha yo wa lesego. Mme ba motheng wa go tsalwa ga ga maopelo go ne ga nna le motha wa go tshega, go ne ga nna le motha wa go itumela. A Modimo a re segogatseng methae re ipankanyetsa motha o le mongwe hela, motha wa go tsalwa. Bomme ba ipankanya le borre ga ba sologetse ngwana, mme motha wa go swa o iphala gantsi o sa o ipankanyetse. Yaanong ke batla gore tlhagisa moswa wa gompieno gore bagaetso a re ipankanyetse motha wa go swa, ka gore one motha wa teng nako ya teng e tla goroga. Mme ga nako ya teng e gorogile, potso ke gore a o ipaakanyetse nako ya go nna jang. Morena Jesu mo go Johannes 14 a re, ke nna tsela le boammaaruri le botshelo, ga go teope go go raraga e se ka nna. Bagaetso batho ba le bantsi ba tsietsega ebile ba tsiediwa, ba tla go ga motho a tlhokagala ka ga motho a swa, ke gona ka Morena Jesu wa motsaya. Ga go a nna jalo. Morena Jesu a re ke tata, nako a teng e teng gore a tle go tsaya bao ba mo dumetseng, ba ba mo lemogileng jaaka tsela a ye go nna le bone ko gae ko le godimong. Mme nako ya gompieno ya go swa ke nako e leng gore ha moya o kgaogana le nama, Modimo ena monga mowa, Modimo ena bopile nama ye, o bopile mmele o. Bibele e bua gore mmele o tsena mo mmung mo o tswang mo teng, mme moya o boela kwa Modimong yo o neileng. Mme moya o boela kwa Modimong
mahelo a mabedi modimo ba na ha ba ya moya wa masiame a weteng a ba ya moya wa masiame o le teng o le tala letsatsi la mona se go sa le buya gore ke ta go le itsela ya a re tlhaloganya gore mothao re tshwanetse go ipaakanyetse ka go batla tsela yana ke mang tsela yana ke morena Jesu morena Jesu ke nna tsela le boammaaruri le botshelo go raya gore ba go morena Jesu botshelo bo teng ba go morena Jesu boammaaruri bo teng ba go morena Jesu re ka tshaba botlhoko jo bo tang ra bo tshabela ko go morena Jesu re ka ipaakanyetsa nako ya leso ka go tla mo go morena Jesu yana ba le bantsi ga re ipaakanye ka go tla mo go morena Jesu re ipaakanya go siela go kerekeng re be le tsaya kereke re gongwe ke yone jaaka re ipaakantse re be re ema ga re bua re re nnyaa o ne a tsena kereke go siamo ile le godimong bagaetso kgante gore morena Jesu a re ke nna tsela le boammaaruri a re bateng tsela ena e leng morena Jesu gore le ga nako e tae re be re itse gore monga botshelo yo e leng morena Jesu re mo tsere re ipaakantse le ga re swa re be le fokamole le reng modimo o itumela leso la masiame ba gagwe mme leso la moikepi ga ana kgatlhego mo go lona a re utlwa lefoko la modimo re tshela go ya ka modimo a batlang ka teng re tshela go ya ka ditaong tsa modimo Paulo a re ga ke ratela tlhoka go itse ka se gonne re na le kago e nnetse re ko magodimong bagaetso motagara gonalo o na le go rutologa mme ga o rutologa wena a o tsere o ipaakantsa gore ga o rutologa yana moya wa makeng ga motaganao o ya kae yaanong yo o ka tsayang moya a o batela ga o leng teng ga o nna sente ke ene morena Jesu yo o itseng go swa yo o itseng go tsoga yo o itseng go thatoga yo o itseng go bankanya bonno ko gae ko le godimong a re se tshabeleng mo kerekeng a re se ipiteng ka kereke a re bateng morena Jesu yo e leng ene monga kereke e re ga re le mo kerekeng re be re itse gore re mo kerekeng ya ga morena Jesu a re ipaakanyeng ke batla go gotha mongwe le mongwe o teng ga gore a tla re ka lesola ga mmaopelo ke le ka tsaya tsela e le morena Jesu ke le ka tsaya tshwetso ya go batla morena Jesu yo o tsholotsang madi mo bokgorong bebele ya re go nna modimo o ratile lefatshe mo bokalokalo a ntsha morwana yo o tsatsweng a le nosi gore le ga e le mang yo a dumelang mo go ene a bone botshelo mme a se ka nyelela a re go nna modimo a roma morwane go tla go athola lehatshe mme o romile morwane go tla go boloka lehatshe ba ka etso poloko ke morena Jesu a re bateng morena Jesu re se ka la siela morago moruti mogale ga se poloko ene ke mokaedi hela gore a re Jesu wa go rata a re rapeleng go se kgolo o modimo re ya go leboga tau ya loko la Juda modimo wa ka lefoko la go ke le rra le le buang ka motha le le buang ka tsela ena e le morena Jesu re thuse ba re hana morena ba re tsereng tsela e go itshegetsa re thuse morena ba re hana ba le sele ba tsela ena re tabogele mo go ena morena Jesu ka leina la morena Jesu mo ya boitshepo ke nako ya gago ya go buisa dipelo go di fetola la mo boleng teng ja gago amen amen moruti amen ra le boga moruti lo tule bo mme ga tele sekolo kana ba nna re sekolo ke le ruti mo le modimo nska nna la ke ke ngela le sa sekolo a ka ba nna re sekolo ra dumela ka go ya ba ke tebe ke bitsa ba tshwara ke si ba go o dira fetse maigano o itse mang dambe ko lebogile tsofatso thata wa mosweu o mpemetse ke ba gaisi o ntiretse sekopo ta go molathiwa o agile ke tsope o koma diteng marona ta bantswa a tsawa ke kereke ke go bola tsamaela kwa ke ba go agile ke tsope ta go molathiwa o ntiretse sekopo mpemetse ke ba gaisi thata wa mosweu it's my band.
ba le wa re ka tsena pele ga bona ba tshwara ke ka go ya ba ke tabe ke ntse moruti tato ya Uli ya baruti UB144 AWO Putero ekereke e tebetse re e tsa le go ya 542 AC ira BAC tse dingwe le tara tsa la setšhaba di kole di ka ra lo kopa umahau kwa yana butara utuko ya kumudimo weme ka usasuti umahau kwa yana sabago ke mudimo batsa mero ga ma wane ba mu isa ko ya go le tala teng ko maditi sama le wa sama ya mudimo o sala wa sala mo ba pei jesu ki mo ki amen Ipelesen joko yami li tite mo na holle ko na ni ko wees tan ko na lo tawala pila mari magine tan ko na lo tawala pila mari magine ta lo ko Ipelesen joko yami li tite hami holle ko na lo ni ko wees tan ko na lo tawala pila mari magine ta lo ko family to the one when I can only go tampo na wetaba le plamali na kita propus ipelasa njoko yani ni kutelona when I can only go tampo na wetaba le plamali na kita propus ipelasa njoko yani ni kutelona when I can only go tampoco nada estaba la pila marina que estaba la cruz y pero ese niño Miami Thank you.
tsenang di supiwa di tsela baruti di tsela bana ka tsotso re kopa gore di tsene mo tseleng di eme ka tshwanang re kopa dikolong tsenang di kopile a di tsene mo tseleng di ka tshwanang ka tsotso re kopa gore ya motsadi tsotso Che, 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 che,